سال بو سال توان کشتن و کشتن پارێزگا دهوکê berevzêdebûnê çend. Tawanên kuştinê çilo ek skala hatine tomarkirin an ku çilo ek kes hatine kuştin. Sebaret tawanên xwe kuştinê jî çilo ek tawan bûyne. Eş sala 2008 were Serokê Herêma Kurdistanê îmzal serbiryarên dadgehê yên taybet sizayê sêdaredanê venekiriye. Ev jî bûye eger rêja kuştinê navcivakê Kurdî da bi şêweyekê berçav bilind bibît. Tawana kuştinê û xwekuştinê jî şiwan tawana van salê du mahê da projeka berçav zêde biye. Ev jî bû komeka egera vedgerîtin. Şiwan egeran jî ku em bijîn kêşên derûnî ne. Bu numune kesekî nesaxiyeka derûnî û heydî bite egerê xwekuştinê. Her wisa barodoxê aborî yê lawas ev jî dibîte egerek kuştin û xwekuştin zêde bîdin. Her wisa alodebûn bi madên hûjber. Ku ev alodebûne şêwekê berçav rêja tawana zêde kiriye. Çendîn babetên siyasî û aborî û derûnî bûyne eger ku rêja tawanat navcivakê Kurdî da bilind bibît. Civaknasek jî lawaziya îmanê û qeyranên êkdîfek eb egerên serekiyên tawanên mezin zanît. اگر هر سرکی بدیت نامن اوه وقتی انسان ایمان دف نمینیتن باری خود تعالی و رجا آخرت و بزاین که خو گشتن اکش گنه گلک مازن امری ولد آگری جهنم دا صنایع دمر خو گشتن ازمل دیف ازمیاتیتون همیت کفتی نسرک کارتک نگو گلک مازنای فقیری و هجاری هات یعنی رجاء که مرف باور نکتن علم تحمل نکت خلقك بجو جيش که جحیل ناف مالت خودت بطالن خارج کلیانه بخو وظیفتك نیتی کو جیان خو پیر بن 5000 بوان يعني تشتكي قالك يا مصنع يعني تشتكي بسيط بخوج يونق بيردز دانينا وجا اگر السراكين عالم در كبير خو كشتن ورژن قیرانا دارایل هرما کردستانش سال 2014 وره روش بو روژ باشتر دیارد بن تاوی را دیبشکا گنجا خو کشتن بچاره سر بزانن و کسانک جیبساناهی دست بخوین حوالاتیان ببن. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام دهوک